Ndabaramukije bakunzi ba B-Info na B-Info Plus nanga ndabaha ikaze muri kino kiganiro cacu ubwo mubona neza Busesanguzi yantemberanye no munsi kabisa turi ku mupaka. Murabona neza ko uruja n'uruza ari amahoro menshi cyane. Abantu baratembera binjira basohoka rero Busesanguzi yari yasize ku mupaka murabona ko karaza yagiye gutembera hariya donc yaringanye undi mupaka injira muri mupaka kabisa mvuye muri Zaire Congo Busesanguzi ndamutsa basi kwanza abantu urabeze neza saba ku madora mvuye muri Zaire ego mutubona nakira ni warantembereje ni wewe c'est ça ego ariko mbere yuko ndakubaza rero ko byifashe mbaza makuru kwanza ubundi mu diaspora mvuye muri Congo ubundi mu diaspora uwo ncorera kabisa ego ariko mbere yuko renda bikubaza rero neza uko ncorera ngo bamenyeshe abo bari kwadukurikirana batwage muri no mwanya utuma cyagire oya Beni mvuye muri Congo nakubonye kabisa muri Congo banembereje uransiga oya wewe no kata passport ufise uca wihangana ugomba kwirondera uyamane nukuraba dutembere twese mbe kuramukanya n'abapolisi bari bahonze igihugu nukuramukanya n'abakongomani baguvira bana ko ubundi mu diaspora kameme barenganye imipaka ariko nawe hano ubundi uri muri zone neutre ego urengana gato yagusuka shikaje nawe ucucuka mu diaspora neza cyane ubu ucucuka mu diaspora ni ibintu bisanzwe cyane ariko rero imbere ko tubana mu Busesanguzi ndashaka nibwira abantu ibiko birabera muri Rubaya Beni ikintu cya mbere nibamenye ko imipaka yugurure d'abord sivyo ego Rubaya jemvuye muri Congo amakuru ya Rubaya ndayazanye ku mutemeri sivyo kandi nashize ndi muri studio uro mvuye hariya kubonana n'abazarende sivyo abazarende twabonanye twaganiriye amakuru ya Rubaya ni menshi gusa cya mbere ngomba ko abantu bamenya wagarukiye hese bo nashini Karundu c'est vrai nuko nta kamera natwaye ivyo nivyo ko namaze umwanya niko ndaganira n'aba voilà nashini Karundu nashaje nca mfata moto hari hano hatatu nasabye ko banshikana malheureusement abantu bayhabiri gusa urumva nasabye ko bantwara hajya kuri rya barajya umwami me ntibantwaye hano ambe navuze ati guys ntashitse Karundu ndahagera kandi nahavuye kandi niyo mvuye bace bantwara n'ikara hamwe hari kambi ya Monisco nahageze nahabonye hagiye drone zarashe jevi mugabo bise bituma kuganiriza abantu kameme icingenzi tuganiza abantu ku mupaka wuguruye sivyo imipaka kabisa mupaka uruguruye murabona yuko circulation ni va et vient sivyo abantu barinjira muri Congo abandi basoka muri Congo baja mu Burundi sivyo je byawe ndi mpano numva bavuga ntavyo mbona ntavyo nabonye sindiko ndabona kwezi hari amajambo baramaze imisi bavuga nuko mugangira bace muri kamera barasana bari guhunguka bari babonye bikore n'intuze ko riko bace muri kamera babonye nuri areka arahunguka ngabari n'abandi n'undi bace babonye barababona hari amahumeur amazi imiseka yarengana bavuga ngo igipolisi cy'u Burundi ngo n'igisirikare ntabwo ari kubemerera abakongomani guhunguka sivyo none bashaka babemerere imipaka yugaye bace he ubu imipaka iruguruye kubera ko babonye ko umutekano umeze neza baravye ko umutekano umeze neza umeze neza abantu bariko barahunguka nabije babesha ngo babasaba amahera jemvuye Karundu nageze n'ikara narisha amahera moto gusa ariko baramusanga uri umwana mubi kweko bagiye wenyine na passport ufise nta narese pasi ubu imipaka yuguruwe sivyo ubu imipaka yuguruwe kandi ikara nabonye hari akabare kameze fresh vraiment haratese ikara hari akabare urondera passport ama tugende hari ikaro vyarabe sivyo bona gize n'abajama b'abapolisi b'abakongomani nuko kumbere bitimiye ko baza muri kamera twarakoze twabaganiriza mukagira niki tusa donc tu vois so nshatse kuvuga iki d'abord visite twagize ngaha yari kwereka abantu yuko ntababanira muri studio dusohoka wariye udusangwa ari mu gatumba bagwa udusangwa ariko rero namusanga kuri ico kintu ca passport abadukurikirana n'abana bato jewe n'ukuri hamwe wose wakunsiga uri kuri sabira mu yandi maja uri kuri sabira ndahevye je kabisa
guys Benita naye bakazi n'ukuri kw'Imana Benita naye bakazi wera passport y'ibihumbi majana 3 sinzi karundi hakaza nga sinzi ibazi wera passport y'ibihumbi majana 3 Benita naye bakazi n'ukuri ndabasavye ivyo kintu mugikorereko ego so amikindi naco rero nabonye umutekano ukajije ego umutekano kama kawaida haba hani wacu ego haba ngaha muri Kongo haba muri Kongo mbona heruka kuza muri Kongo mu kwezi kwa k'umunani mu mwaka uheze mugabo ubu nsanze ibintu ari tumati umutekano urakajije ku rugero rwaho babandi rero bariko bararota bahagaze babandi bariko bibaza yuko igiti cyo gukora mu gisho kabiri ntibacire birarura kabisa ntibacire birarura kuko bari babahaye amahirwe yo kuhatembera mukeke barawuriye ukwezi kumwe baroze mazi yatanganyika ngira ngo marabonye ko basima bafise akayobe mugabo kibaza ko bahagaruka baje gucafuza amazi yatanganyika ntibikunda ndavye ingene security yaho imeze we nuko washitse hari aho je ndiko mvuga ko twazanye je hari ibintu nabonye ndavuga ati none kumbe bwa bundi Burundi nuko bimeze bariko yambaze kama buri bijumbu hari ibintu nabonye ndagwe nibaza none baguma bakibarabara bushasha habaye mbe mbwiye hajya ngo ni oya ibyo byihoze ibyo ni by'inyuma ya kamera ego twibandanirize rero so muri hariya muri Kongo rero sha nabonye ibintu byinshi abantu nzubayagira byinshi nzubayagira byinshi kuko esi turi nabonye ikara ahubwo nyene passport eboneke tugende dushike makobora turi kumwe bakore ikiganiro so wanje jya unazananye wahabonye nahabonye kabisa hajya sinege nibaze ko sinukamira shitse hariya ni hamwe siko bihagarara yambaye jire mugabo we nta jire wari wa je nambaye jezi baravuze sango zirangira je nambaye jezi rangira ni ibintu ndakuranye mama okay twandanize basi n'ikiyago sibyo twari n'ikiyago abantu benshi ivy'umupaka nibaza ko abantu bose babonye ko imipaka iruguruye kabisa ufise icyangombwa urinjira amahoro menshi ariko ngaruke hahandi abantu muguma mubeshwa ngo bakanaka biwanyu n'abataramu barabajabutse imipaka mudafise ama passport n'amarese pass bantu b'Imana ibintu bihagarike je nababwiye ko mbuye hajya muri Kongo bansabye passport truwafu bana mboka bananzambe guys nuko ntibabashuke vraiment bon je ndi ku mpaka wa Kongo na Tanzania ndabivugireho sibyo imipaka yose yo igihugu nimugerageze kuba en ordre musohoka igihugu muri en ordre musohoka igihugu mufise ibaranga ni naho nivyo ukora ubikora nyine uri comfortable umva umeze neza tugende rero na Wilingoma abantu benshi kabisa rubaya yabaye rubaya ako shari kangira ikintu ndakubwiye reka nkore microphone ngaho itagira itagupertiriba ngo itambuza kuvuga neza kandi ifata ifunguko sivyo bari gutangaza ngo Wilingoma ngo drone yamusekuye hariya irubaya yamusekanye nababa yamutabiye ngo hamwe na General Innocent ako sha abantu bazobasha kugeza ryari abo bantu bazobasha kugeza ryari ndagomba ndakubwira amafakti atatu agaragaza ko Wilingoma ataguye irubaya Wilingoma yapfuye kera mugabo kubera ingorane za politike ziri hagati yabo ako siko ni kubivuga ku mupaka ntaco ni wacu kubera ingorane za politike zabo barimo babuze ingene babitangaza bavuga ati nitwabitangaza ko Wilingoma yapfuye kiza kuba ari kibazo kiza no kuba ari gisebo ngira ngo warabonye igihe bari hari canzu bariko bavuga ngo bariko basohora abasirikare bashasha sivyo barondeye abatekinisiye babo bakora interview ya Wilingoma bakoresheje intelligence artificielle ngira ngo mwarayibonye byamaje berekanye Wilingoma n'abasirikare zijyambaga za sarambwe zifukamye inyuma yiye vous avez vu ça yani image ya intelligence artificielle sivyo juste hariya hose bari baciga bati none tuzobika urupfu rwa Wilingoma ryari mugabo amakuru ufise
bari barindiriye Mondres Carmush bari barindiriye Mondres Carmush bacavuga ngo Wiringoma yaguye irubaya oya igoma okay nzi ko ugize bavuga igoma none niyo bari barindiriye mugabo reka mvuga ko batomboye yego rubaya inkuba iraharabije sinzi ko urabona buriya mu message buca mu magroupe yabo nje ndiko ndabibona ngo rwose ngo afande Wiringoma ngo manza ngo akosha akomana we reka ndababwira ukuri yego narakubabwiye n'ungoma ndagusubiriyemo neza cyane Wiringoma yasekuwe na drone hajya mvuye haji Karundo no drone amusekuriye ibintu narabivuze abantu ngo wangu iki yego baca bakinire resi bazana uriya munasana Wiringoma sevre zirafuta nazikwetse nazifatanije Wiringoma n'uriya mutipe berekanye ko Wiringoma tuzi ari karurimi Wiringoma nisazi ntimukora ku muntu baca bazana umuntu wasa nawe arahagarara usutire bambea ngo hivi mutasema nini bose Wiringoma weye Wiringoma nisazi dakora ku munwa agaca bari anatavuze n'ijambo nari bon imusekuri Karundo drone mugabo hari hasanzwe hariho n'amahumeur ubundi bari bashatse no kumwirira kubera Wiringoma yashatse justice kuri uriya mu bantu yari karekrama kagomba kuba vice gouverneur wa Goma uriya ntuzinye uriya yareshaje n'itangazamakuru c'est pas oh lolo Purusi no Purusi ni gouverneur ngaha muri ntuzinye zaranye shafi ukiriye gihutu kigufi kimwe barasirigoma abantu bahita bakimenya yari karondera justice kuri we sivyo akandi Wiringoma hari n'ibindi bintu yari karondera ku butunga navuga ati nta kuntu tujya mu makartier mu mavni duhiga buhongo abana b'abahutu tukabatwara icanzu abandi rumangabo muri formation hama mukaza kubica nk'abana b'imbeba atari cyo mubahora kandi twabafata kugira ngo badufashe urugamba nico kintu kiri mu byo Wiringoma yagombaga kuzira rero mvuge ngo bishuwe directement drone zisha zimusekurira hariya ikarundo zimusekuye bavuga bati nitwatangaze ko Wiringoma yapfuye tuzoba tugize esheke nini cyane gose même si twari dusanzwe tugomba kumukaranga buri ibirungo byakwiye ibirungo byakwiye kumukaranga Wiringoma drone cyamusekura turavuga ati nitwabitangaza turagira ikibazo reka turindire basi Mondres Carmush cyo tuvuga ati buriya Wiringoma yabwiye mu bitera igoma ubu rero rubaya yabaye rubaya inkuba zakubise mwabyumvise twavutse inkuba zakubise kandi buriya ubona ndi hariya muri Kongo no kumbuga n'abazarendo numva kuri bijya radio byabo numva we umudundo uri hariya rubaya kabisa kugira ati iyi ni chaîne y'abari kuri front hariya rubaya rubaya hari umwotsi ariko bibona mutasanguze niba utakajambo bavuzejo ubwo ati nimba Wiringoma agihari atapfuye ari muri rubaya yajanye oya rero apana nimba bijya nabivuga kugira nereka abantu ndabwiye ati uriya mutipe ni bambone ni jokone hajya rero si biza kuvuga umuntu yapfuye mugabo mbe ndabivuga sivyo usanga barakumvise ikintu ngomba no reka ndabivuge usanga barakumvise akavuga ati aha ko babikekaye dufatiye kuri wana Wiringoma Wiringoma urabona ko ahantu bafashe yacagenda turi iyi maeneo ni fulani bilikuwa na hivi na hivi kabisa kuriya rero ngo hajya ngo yavuga ari amajambo yo gutagetinga abakobwa n'abagore bahari umuntu yamaye amakuru ambwira ngo bamutikuriye ngo mu rubaya avuze ngo done ngo amusiko yari gusambana ndavuga ati amakuru ntayuzi ayo nayo bishobisho kumbere ko mu muziki yari umusambanyi gose peut-être mugabo uriya yaranaboze done amusekuriye hari Karundo gusa nyene muronse uburyo musha gutangaza yuko drone yamusekuriye rubaya nayo shwi ujya yasekuye kuva kera mama nuko bimeze amakuru rero ya rubaya ni menshi mugabo ndarusha urarusha reka tuze gusubira muri studio reka tuze kwinjira muri studio ku mugoroba kwitonze twaruhutse sorry nawe n'abanyamurenge bahundisha twahuye
mwaramukaniye kwa ntagijanye na kamera gamana yaje oh la la si ikibazo ciwawe kunsi kandi bamenyesha nabikubwiye bamenye umusesanguzi rwose igano byawe turabikurikira yego ko reka twangirize ngaho ego bana umusesanguzi ndagushimiye cyane reko wankoresheje kano ka visite nkagera kuri mupaka vraiment nani nkahagarara muri mirenyi imodoka mu Burundi ivuye muri Kongo je abantu bashaka kumbona umunsi barambona bakubonye none ntabaguhaye none abo tutahuriye ngaho vira ntibambonye je magaza amasikobe yarahagaze ndabivuga oya yarahagaze hajya hari hanukiriye hari yahijya hajya wabonye je naturukanye kujya bari yo hijya no yarahagaze ubwo rero nuko bimeze mwabonye ko twatembereye ku mupaka umusesanguzi mwabonye ko yankoreyeko akagenda wenyene ko nta kundi bano kwihangana abagabo ni barumira imbere ndazibatse passport nimba bemera ko jewe miba biyenfo nabihevye kabisa ariko usubiye kujana wijanye tuje gukora ikiganiro Karundu sawa warose passport nikara tuzohaja hose reka cyo ndabashimira rero ndabashimiye cyane rero mwe mwabanye natwe mu kino kiganiro ndabasaba ko mukomeza kubana natwe mu bindi biganiro naho butaha murakoze